Bukan ako kami itu mau nyari Raja Rumah Bea. Nyari Rumah Bea mana si Ringo-Ringo? Itu siapa yang mudo? Itu siapa? Ah, itu orang. Itu orang. Kalau udah Gitu. itu Dengar? Oh, tulang darah muda berfungsi. Tulang darah. Oh, tulang pangihuna berada kultum. Hula-hula namin na marang-maranggi. Aritona. Iya dong. Oh, oke. Naimaho, oke. Manurung. Dangarong ko itu tangan Manurung. Hula-hula na marang-maranggi na dyan Manurung. Oh, loh. Paman salita nga motong, yung muma, olo. Tarigan maragana. Oh, enggak. Lu nggak be? Oke. Jadi soal ini mau dulu. Asal tanah judi. Molo nasihat kami yang kerajaan Nabi ngasih kopi. Bukan saat kami mati kopi hamu, udah dihamu mana dihamu. Tidak. Jadi mulai di hamu raja pengurus kami itu yang itu asal dulu masyarakat kami jo raja pengurus kami. Jadi langsung itu dihita nomor dengan tu naro seluat sebahuntar. Di kami guna hasil itu menawai kupara itu tersiap kanan ulau. Jadi di sana kami main angki dulu kami kupara itu bangun. Doh pemparan kita opu baturi. Jadi pakadayonon ang gidoli. Do sumatahin muna pemparan kita na dua pas time ma tuha mo asaha mo nagay pasaw di tong-tongan ng doktor. So ni doh dengan tuwita pemparan kita situ sa day na natanabot di dua ton. Imasan kami guna hasudon mo dare. Maulah dema di Hakadoli tentang do ingot dita di Puranya Puta ima himolo di hatani ulaon manang di hatani Puta molo di hahana ulaon di nama dari Parsau yo Puta itu adok matulu nama tinuluho jadi sonari ulaono di Hakadoli si hahama jala hame anggidoli muna adong dua nae upobangun dan do baturihin jadi open wine di Hakadoli peperannya ku bangun tidak saat mikut jodoh mau hati mah jadi langsung ini do di hamuna dong atu nami ima si Raja Mardaud Kuta Bulu Mardaud Skobuk Kuta Bulu amang nado tu agopung yang go todo selalu masih pasang apa doh hita di akan nomor hamaranggi jadi open wine nyalam sangat madu hamuna akan nadua dihitan baru tinudohon. Mau nanti mak dihamu agda bapak nami naruh setul. Dilihat kamu sangat tuh kami dongat tubuh muna nani dapok muna di hutan. Mau nanti mak tutup di Tuhan tak. Perlu mau mak dihita para nyuputa. Si majutak si tulus sedena nadi hudo alanunga sahat tuhita di basahat dongat tumu naroset cipahuna asa nagabi ita manon molotong nagabi dus marwata manang nesi penon tempat saut di ulota terlumui madi ita kompara do punta mardau asa disok kita mola dina jadi songoni mah dihamuna dongat tumu nami
stop kuda bulu mulut penon manang lesi na kita nagabi pasau dulu tadi bangsa sedero alani sian hami uparan lu puta merdau upasatai pertikelo tuamu stop kuda bulu nak songonima dihamu hahadulina bisiahan nangang gidulina mi utakau mulut tu manang lesi banduk kita hahaduli nagabi pasau dulu ton masada ruama ita mau lihat ma songoni upasatai ma tuamu ang gidulina mi kuda bulu stop jadi ma mula tayo nga di pa sa to so ni baka di pa panibar so sangat mingol jalo be ulo baka na ringen kaya majalo ko